te ningkong te aingi shunumle balaya poi kum ka hakaneka program kum kaneka jinglong ka jing kasimbileng mo te balayo ina kaneka sni ka yanin penlong na kaneka program JSNI te I kuble nga naka RMFCE and ata naka office jong ka sub division civil subdivision te ba yo en atri shitong ki kan na benta kaneka program nga te aingi nga I kuble nga te I mesti mengarokit bok ngaro ba nanesh kuat yon nang pun kau shushu pinaki boy samla mo dan haka sak ko baphe baphe tang ko ikintin lesbian okay te ningkong ri bale ang pageant jong Northeast Miss Northeast hapo haja apply to le ang hapo Sikkim tang ba yung top 5 te ang thana biang le shu tang ba haka haja akusan te lap mana kan kasan so mega Miss Northeast te decide na ba ang sa participate ngamin shimsna ma haja akusan tang ba hataro top 5 tang ba natul adi jingkerman hi mo na maasin na top 5 te ang give up no ki pageant tang ba nanti aus nampat long kumbalaya pinyalinti hublay te poedang anak kanika sansut na Miss Northeast dabi yo ang dabiang te job sundon nga te aingi inoblay nakataro kawai kabani kong ebakwaan ong ba nada piki dreams pi kijing tu pi nudin randin pi den ba pi shakmat namar lada tur pi shakmat ma pi te ki future generation ma pi ro ki ban hadin na pin sa pet ki na pi so long inspired ki so ki ki generations mga shakmat mga dang la ki tengaro labin kata one of the biggest message ko kana anak RMFCE te yo lat kita ko ang bayon nang pila shushu ki today tang haka pageants hakiliang ki films hakiliang ki content creators and also outside of that also shabajang ka kanika industry ro te katahi kerman ngayon to see more variation ken mo nang ko shushu ki buat samla yes one of my very favorite question kata no ba shit yo hem ka jingkali ba tak kan wei nakakot kata tu syong mai ka person to person individual to individual ada le phika no kono ka kam nudin klet phina kakot te kum ngaro bin ma ki distractions tang ba din huthe na de ba kino ki priorities ngino ka ba kongsan di tama jing imanga te kini ki pageants yes hubanga tang kakot di ka ba kongsan na karo hadin tiaro long jing tumu be ngayon pendap ikat bala ka kaliang ka academics